Begonias and a little bit of dahlias to make this carpet on the Brussels market each 2 years. Why do we use begonias? Because they are flowering in the fields now and we have a lot of begonias at home. We pick them, bring them here, and each 2 years there's a different theme, a different subject where we made carpet from. This time it's Mexico. Mi nombre es Ro, soy diseñadora gráfica originaria de Uriangato, Guanajuato, México. Y bueno, llevo 7 años trabajando para la asociación civil La Octava Noche, que tenemos para preservar la tradición, porque ya también hacemos tapetes de acerrín, y pues de ahí fue donde surgió yo estar dentro del mundo del alfombrismo. ¿Alguien nos puede medir el tiempo? Abi bu. دیگه گله باشتر الحمدلله بری 2 ساله او شر داعش و دی گلکسی کنه باش بس دیگه باشه هند نزدیکی جشن هیچ باشتره و فتره هاوینه و کید بیشن عالمش در و ولاتی اروپا تاتین سردان وری عالم دعوت تیم دعوت جیچا جلوبر که جلکید بیکایب جلوبر که کردی و گریده والله سي جالك باشا وفي جي عيد عرفاتن تشتمت خريه بيكايا هذيك جي قطعة هيتن ام قدشنتيني هذيك قطعة وسيك جي الحمد لله جالك باشا وفي حالي حاضر اس بري سي 4 رجاجاتي تشتي جالك يعني ما ينا يه نازك ويه جان وسعرت واجي جالك ارزانه ام کومکا کتو کرن ناحیه دره لوکنا ابرو کامل مرابون به حمله کا پاکش کرنه سنتر دره لوکن مرا ماما اوا کو هزرکا روشن بیری دف مهمیه چه بید مدوید نیشا خلکی بدن کو اگر ایکش ما بتشید گلیش کراکت نکه ماسیه بوما خود متوتی بوجری خوب باقش که من نوید پیشیاتی کرده بوجری دا خالجی هوریکو جمع دا هم باقش پیدا بوجری خوب ولی باقش که کوورا پیش نکن خود هم هست که خالجی هوریکو بیجمع دا باقش دا ولی پیش نکن هوریکو بنجال خالجی ما دا